bere bi alabatxoekin Kilian, bi alabak besoetan hartuta. Davide Mangini, errekorra ere hausiz. Estian Anger Nuldex zeukana, Davide Mangini. La diferencia entre Kilian y Davide. ¡Vamos! ¡Impresionante! Izugarria! El Azaui! Marrokiarrak eta 206 dorsalarekin. Quinto, haciendo historia también. Quinto clasificado. Salomon taldekoak Remibonet eta Timo Magonian. Nadir Maguer. Vamos a esperar para hacer la foto. Juan José Somojano, Asturiarra. Ander Rivera. Hemezortzi minututan jaitsi du aurreko errekorra. Maira Xavier eta Hasan Aitxau. Bombatik ere errekorra jaitsi du. Alonso! Madre mía, qué tiempo, qué registro para la Donostiarra. A unos segundos tan solo de Bonmatí. Venga, Katarai! Hemen da! Animo guztiak, bidai osotatik, menditatik, ikaragarria, benetan, jamez bat izan da, mila esker guztion.